Assalamu alaikum jamat. Mına monday qozu qoşqorlar sattıkka çıkarılıp atat tuğanlar. Keremet çarbasından çıqqan 4 aydan 7 ayga çeyinki qozlar. Bağları 60 ming somdan 3 ming dollarga çeyin. Бұл өзүбүздүн Qorovostan çıqqan qozlar. Maybach, Camel, Шафран, Burana деген qoşqorlardan түшкөн qozu qoşqorlar. Денсаулыктары мыкты. 4 aydan 7 ayga çeyinkiler var. Eksteriyerleri de жақсы. Kuyruk baş kulak. Büt barnıqı mıқты. Öңдөрü de жақсы. Nol 706 320 144 номерine qayırlı örgüle tuğanlar. Qozlar Tokmoqta. Keremet çarbasında. Kimge жақсы tuqumduk qoşqor керек bolsa келешекке тандағаныңарды алып кете бергиле туғандар.